Kangai ura kuratwikikire ati andu 20 no makue ni undu wa gitumi gite kuria kiri no undu ura wa mwanya muno ni ati andu aria marakwire bau ni batina mbeu njithi ucio ni undu wa mwanya urambire gutugegia tondu maita mongi itu mbeu njithi ni ikoragwo ikiingira na maundu macio mo riu tondu turaigua ura ri munini muno ari na miaka 39 bau batina mundu mbeu njithi no thio rire rathi na mbere ni atiriri ati njobi yo yanywa kwa mathaa ma muthenya koguo riu mbeu njithi yari mawirani koguo riu kiuno ati ucio ni munyaka mono kungiakwira andu mingi gukeruka cio tondu mbeu njithi ngiari bo tondu ningiagukira mabinda ma bwaini kono njobi yo yanywa kwa bwaini na makue maingi muno no riu turenda kuga ni uboro wa kieba muno njobi yuragite andu mingi oguo ona giconoko ni tondu tutireregagirira itura ritu no gukorwo kwina maundu ta macio kuma rira deputy president ambiririe kurwa na undu ucio ni turonete matura maingi njobi igwagwite kumbe tika iragwagwite na gukoma butini ona irabu ira citikiritwe ina marwa ni irendia njobi itenjega na riu bau nibo ugwati ukiri ni tondu andu no makorwo ringi memetikirie kubewa marwa ma kuruga njobi amba ni kwendia njobi macoke maturenderie njobi iretenjega ucio niguo gwati na ndiwe ni ata kungikwa nigetha guthie gukithuthuragwa gukimenyekaga irabu icio na ruthai irendia njobi ya muthemba uriku na riu ithue twi kanitha no tuigue undu uyu ugitubinyiriria muno ni tondu andu acio marakwirwo ona andu aria megukua no ithue tukureterwa mo nigetha tuthie tumathike kana twike na tugerie gukanzo families tukimaboyagira ni uri mwene mundu ni agaga ciugo cia uria angira andu mabinde ta macio koguo riu undu uyu ni uratubinyiriria muno ona ithue kanitha na koguo ni turaigua no nginya tuge ni tugu condemn andu acio marendia njobi cia muthemba ucio we ureciria no utonge na kuraga andu na kuroga andu ona we murume ona we murume tondu mbeca ta icio itena umithio ni tondu no wecirie urenda gukorera family yaku ona we ri ndugeciria ati no uthe mbeca cia guteithia family yaku wecirie ona family yaku ni kubetuka ni maundu ta maya twanona maundu ta macio andu magitwikite ma kwendia njobi mundu agaka maundu manene muno ona ciana ciake ikathoma muno no ciacoka kuma cukuru igucoka guko njobi-ini icio ukona family njui yatigirwo ikigege mena maundu manene muno no undu wa njobi koguo riu ndirenda kuga toti ati no witongie na njobi ati ya muthemba tocio wecirie na we ati wina munyaka muno ona we maundu maria weka andu aria mangi ona Ngai ndabingite metho no warona uria kurathie na mbere ko kana nikitukiwe ni aria marako makiendia njohi no njuru ni wiyendi wao matekurora miturire ya aria angi ni uboro wa ma ucio ni wiyendi wa iguru muno ni tondu we urenda gwitongia nigetha family cia andu aria mangi ivinyiririke nigetha urage andu tondu urenda kubuthira njira ya raithi nigetha uthondeke njobi no mai uthondekire wacoka waikira tunyamu kou twi urogi wakorwo ndona gute cost wa buthira ucoke wendie uria kwendia ona niko uria tongia ugicirige niko uria tongia no ni kweni no na uria nina ukininaga society itu Kano ntukirikiria kiuria kia muthia ni tugikionete thirikari ta ya county ya Kenya igitacukia makinya marumu gwitigira ati njohi no ndigwithi na mbena ukiendio na njira ya ukihinga irabu na guthurima weru marwa ringi kuri aria ingi maraikoma ikigonderera wira-ini wao ta mabitha bori ntwakigwa mo ni maraikoma ikinyita itemi magire uko magitacukirio makinya mahana te makiwa ona mo ni magire gutacukirwe makinya makiwatho ona mutumere ati mtegeciria ati ni kwa andu acio mangira nyuo kana ni andu ma kungi maikunywa no andu ma family cia nyuma ikora makinywa tondu tutingithikithukania na society yo koguo riu ona rĩa ngona andu magikua guo nindiramenya no ukorwo nginya kwina andu ma family itu maroba guo gacagacani yo koguo ni kuga atiriri tugiciria ati tondu ona ma officer acio no marekereri no magonderere kana aria mangi mabeane marwa oguo ni undu gukindu kia beano tutigeciria ati ni tukwebutabutia be karugano ka beanagwa kana example ya beanagwa ati angikorwo mwi mboti-ini imwe wone mundu wengesa yambirie kwenja mboti iyo ndo ugeciragia ati we wiki ati no urenja mboti erima ona ndo kubonoka wakora mboti iyo ni gucinki ona ukurira ba oba guo koguo riu ona maofisa acio mangikorwo maregerete wira-ini wao ona mutigecirie mena munyaka ati undu uyu
ugikika ni society itu turathukia na we are within that society. Thank you. Aya, thank you muno. Cio nĩ Canon John Wangesho agĩkoretwo akĩrũgamĩrĩra kanitha ũyũ wa ACK St Thomas gũkũ mwena wa Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Twĩkene nake cikĩgie njohi otagwo ikĩigua mĩario-inĩ yake nĩ gwĩkũmithia njohi ĩno arĩa magĩkĩendia njohi ĩno nĩ ũndũ wa wĩyendi wa wate nĩguo magĩkĩone mbeca mategũkĩrora mĩtũrĩre ya arĩa maragĩkorwo magĩkĩnyua njohi na gwĩcũngĩrĩria ikuũ magĩkũmithio na njĩra nene arĩa maragĩkĩgondera wĩra-inĩ wao akorwo nĩ maabitha borithi magĩkorwo magĩkĩrora na maitho njohi ĩno kũrĩa ĩrakĩendio na rĩngĩ ũrĩa ĩragĩkĩiga hatĩka-inĩ mĩtũrĩre ya andũ aingĩ gũkĩrũmĩrĩra ikuũ cia andũ 20 kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa magĩkuire na magĩkorwo magĩkĩhurũkio kiumia kĩhĩtũku. Kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũkũ nĩ mwena wa Kĩrũgũya kanitha-inĩ wa ACK St Thomas kĩngũcokerie mwaro mwena waku wa studio. Thengio muno Wainaina wa Kĩarie nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na kuma kaunti ya Kirinyaga tũraikũrũka nginyagia kaunti-inĩ ya Mombasa, na nĩ atĩ magana ma aikari a kaunti ya Mombasa nĩ meyumĩrĩtie itũũra-inĩ rĩa Kibarani makĩmatha motungata ngũrani marĩa maheanagwo ceceni-inĩ cia Huduma Center. O nĩ thutha wa ceceni njerũ kũhingũrwo mwena ũcio. Ndegwa wa Gathũngũ nĩ mwandĩki witũ na arĩ mwena ũcio rĩrĩa tũnyitanĩre nake nĩguo tũtarĩrie hihi maũndũ maikarĩte atĩa mwena wa Kibarani. Ndegwa, mwaro nĩ waku. Ndegwa angĩkorwo nĩ ranjigua nĩwe twetereire ũtũtarĩrie maũndũ maikarĩte atĩa mwena wa Kibarani. Ndirona ta tutaranyitanĩra na Ndegwa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, no nĩ tũgũkorwo tũgĩethana nake, no tũrenda tũthiĩ mwena ũcio nĩguo tũtarĩrie aikari a kaunti ya Mombasa marahĩmbĩria atĩa kũhingũrwo gwa ceceni njerũ ya Huduma Center mwena wa Kibarani nĩguo gũkuhĩrĩria mũingĩ na gũtigĩrĩra nĩ wamũkĩra motungata marĩa magĩrĩire mũndũ ategũtha thabarĩ ndaya. No nĩ thĩinĩ wa itemi rĩa thirikari rĩa gũkũgeria gũkorwo ĩkĩheana motungata mayo kũrĩ mũingĩ na njĩra ĩrĩa ĩkũmakuhĩrĩria ũrĩa kwagĩrĩire. Na ceceni cia Huduma Center ikoretwo ho kwa ihinda rĩa mĩaka 10 na nĩ ikoretwo iteithĩtie mũingĩ na njĩra nene mũno, kuona mbere ĩyo mũndũ ohaga thabarĩ gũthiĩ wabici kwa wabici, no rita rĩrĩ mũndũ nĩ arahota gũthiĩ akoretwo agĩthiĩ handũ hamwe ũkamũkĩra motungata magũkuhĩrĩirie na manjĩra ya raithi. Ndĩrona ta tũtekũnyitanĩra na mwandĩki witũ kwa ihinda rĩrĩ, no nĩ gũcokia mwena ũcio wona ihinda rĩa kinyanĩra, no kwa ihinda rĩrĩ ndĩrenda tũthiĩ nginyagia mwena wa Laikipia nĩguo nakuo tũmenye maũndũ maikarĩte atĩa. Na nĩ atĩ anini a magavana gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩ manyitĩte mbaru haro ya kũrũa na njohi cia ibango ĩrĩa ĩtuĩkĩte kĩgirĩko kĩnene mwena ũyũ, na kũrĩa andũ makĩria 20 marakuire kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa kũnyua njohi ndoge. Paul Mwaniki nĩ araranĩria nao icera-inĩ rĩao kaunti-inĩ ya Laikipia, na reke tũnyitanĩre na Mwaniki. Mwaniki, angĩkorwo nĩ ũranjigua, mwaro nĩ waku. Thank you muno, ndirakwamũkĩra wega kũ mwena wa studio, na otoguo watarĩria ũmũthĩ kaunti ya Laikipia ĩna ma deputy governor arĩa makoretwo makĩgenera thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, na otorĩa tũĩ nĩ gũkoretwo na haro irakorwo kuo cia kũrũa na njohi, kuona atĩ kwĩna andũ marakorirwo makĩnyua njohi mwena wa Kirinyaga na marakorwo magĩte mĩoyo yao, na ma deputy governor aya mokĩte thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia magakorwo makiugo nao nĩ manyitĩte mbaru haro ĩrĩa ĩkorwo kuo ya kũrũa na njohi ici, kuona nĩ irakorwo igĩthũkia mbeũ njĩthĩ. Na imwe kwa imwe twambe tũnyitanĩre na ũrĩa umarũgamĩrĩire kana ũrĩa ũmanyitĩte ũgeni nĩwe deputy governor wa Laikipia Ruben Kamũrĩ. Karibu Mr. Ruben DG, twĩtarĩrie hihi nĩ twaigua mũkĩaria maũndũ ma njohi, hihi nĩ maũndũ marĩkũ mũngĩenda thirikari ikorwo ĩkĩhũra namo kana ĩkĩrora thĩinĩ wa kaunti ici cia mũno makĩria Mount Kenya, kuona atĩ nĩ kũrakorirwo gũgĩteo mĩoyo mĩingĩ mũno mwena wa Kirinyaga? Thengio mũno, niĩ hamarĩtwo ũguo mauga njĩtagwo Ruben Kamũrĩ, deputy governor wa Laikipia. Ũmũthĩ twĩna deputy governors aingĩ gũkũ gwitũ macũkĩte gũtũgenera, Kajiado, Embu, Kiambu, acio othe mokĩte gũkũ na nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ĩmwe. Ithuĩ ta deputy governors tũikarĩte thĩ tũkora no nginya tũngĩkorwo tũgĩthondeka matũũra maitũ, na gũthondeka matũũra maitũ nĩ mbeũ njĩthĩ, the boy child, the girl child, youth, nĩgetha ũhoro wa ũtũũro wa rũciũ ũgakorwo wĩ mwega. Kĩrĩa kĩramagia mũno nĩ ũhoro wa njohi, na ũhoro wa njohi ĩno no ĩrĩa ĩrakorwo ĩkĩrugĩrwo gũkũ matũũra-inĩ. Rĩu nĩ tũnyitanĩire na thirikari, administration na governor witũ Joshua Irũngũ, tũkanyitanĩra tũkauga atĩ ona ithuĩ gũkũ Laikipia
tuthiite mukono wa mbere gukorwo tukinyitania na administration na tucoke tuingire mashinani tuikarania na chiefs na sub chief ati tuge ona uko gwitu matura maitu no nginya makorwo me drug free illicit brew free nigetha matura maitu makorwo maikaretwo ria kwagereire koguo tugukorwo tukinyitania na atongoria othe na riu te nikio rona deputy governors othe mote ukite uku tucire nginya maundu ma development tucire nginya uhoro wa uria tugikorwo tugikara wega na atongoria ria angi koguo ni tugukorwo na continuous engagement atongoria othe nigetha matura maitu ma Mount Kenya na tugicokeria ngatho muno munene witu Rigathi Gachagua wa deputy president uria ukoretwo guku akihurana na uhoro ucio wa njohi muno makiria. Thank you Mr. Kameme, tuko tukithie mwena deputy governor wa Murang'a, karibu gukura Laikipia hihi tutaririe ndaigwa wagweta muno na kinyi maundu megie njohi hi ni ikinya ririku mukorwo mukienda rikinyukio niguo kuona mbeu njithi ndinorira thiini wa njohi ici. Thank you muno amaritwa gwitwo Mburu wa Munania ni munini wa governor kuria Murang'a county na mbere nene ndirauga uhoro uyu ni uhutitie na kinyi muno especially ndi mbeu njithi tondu I am the youngest deputy governor thiini wa bururi-ini ni uria wina miaka iria minini muno na koguo ni guthina ndirathina muno ngoro ngiona anake na airitu aitu magikua ni tondu wa njohi iria cirarugirwo thiini wa micini itu. Undu wa mbere uria turakinyiriria na hinya muno ni atongoria metikire gukorwo makirakario ni ndeto ino ya ahuria ya biashara matari na kiene na mioyo ya andu na thutha wa kurakario niguo ona tukera nginya na community ona ni marakare nigetha acio maramenderia kiria njohi icio thuku mamaigate kuma matura-ini mao tondu bare no nitwitikitie ti atongoria meike ti aborithi meike ti administration yeike ni community yothe kana bururi mugima ukirire maundu maya nigetha tukorwo tukirwa na bare no. Undu wa keri nitwerana haha na deputy governors ati undu wa mbere thiini wa county-ini citu ni kunyitirira reforms ici ciratuika cia ku license bar ici tura license thiini wa county citu tondu nituramenya niturogotaga revenue na koguo undu wa mbere ni kunyitirira ati county assembly orona hamwe na executive citu no nginya tunyitanire tuone ni watho uriku ucio tungihota gwikira na hinya muno nigetha tutigirire mwananchi ni ahota gwikura kuma kwi uhoro ucio wigie njohi njuru ino iroraga anake itu na njire mutongoria witu his excellency Rigathi wa Gachagua ndagathingithio ni mundu ni tondu ithuĩ tuguko matura-ini turamuunga mukono 100%. Mbeu njithi ni iramuunga mukono 100%. Atumia ni maramuunga mukono 100%. Atongoria ni maramuunga mukono 100%. No nginya tutigirire ni twahurana na uhoro uyu kimiri wa njohi ino thuku iroraga ciana citu. Thank you deputy governor na otogwo waigwa ni ma deputy governor kuma thiini wa gicigo kia Mount Kenya magitariria ati haro ya kurwa na njohi ni megukorwo mari muhari-ini wa mbere gutigirira ati ni mahurana nayo na kuona ati ni andu aingi muno marakorwo magite mioyo yao na ringi ugitiri ringi ukaraga kana kuhurana na njohi ici gukaga o riria kwagia na ikuo magakorwo makiuria atiriri ni gukorwo na undu uyu ugithie na mbere kahinda gothe niguo kugiririria ikuo ta ici kuma guku thiini wa county ya Laikipia gigucokia kuri we studio ritwa riakwa ni Paul Mwaniki neno ni county ya Laikipia county namba 31. Thank you muno mundu gwitwo Mwaniki ni undu wa riboti iyo na mwirori mwendere wijitikiria gucokie mwena wa gicua-ini tunyitanire na Ndegwa wa Gathungu. Riboti iyo ndakunengereria hau kabere na ndagikumenyithia ati kwina ceceni njeru ya Huduma Center irakorirwe kirugurio mwena wa Kibarani county-ini ya Mombatha na mwingi ni wambiriirie kwamukira motungata muthenya wa umuthi. Reke tunyitanire na Ndegwa atutaririe makiria megie ici. Ndegwa ni urajigua hihi na maundu maikarite atia mwena ucio? Thank you muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicua-ini na makiria ni thiini wa county ya Mombatha na muthenya wa umuthi Ndurumeni ya Kameme TV iramurika itura-ini ria Kibarani kuria muingi wa county no ya Mombatha mathiete na mbere na kwiyumiria na njira nene niguo kumatha motungata maria maheanagwo thiini wa Huduma Center na niguo hihi makorwo magikinyaniria ikiro iria hingi irabatarania ta kuoya kandi cia utwarithia wa ngari kana nicio license ya gutwarithia ngari o ndomwe na certificate ya good conduct gatagati-ini motungata mangi maria makoragwo makiheanwo thiini wa Huduma Center na thiini wa gikaro giki ni ati motungata maya marehetwo thiini wa unyitaniri na urugamiriri wa Huduma Center wa county ya Mombatha o ndomwe na kambuni ya Mombasa Cement kuria mathiete na mbere na guteithiriria muingi na njira ya kumarihira motungata maya. Nigwenda twaranirie na amwe a ikari aria mekinyitie thiini wa gikaro
gikaro giki hihi mako magitutariria. Na asante sana mama kwa kukubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Pengine uanze na majina yako na pengine uelezee ni huduma gani imekuleta hapa. Kwa majina yangu naitwa Elizabeth, na huduma ambayo imenileta hapa ni kureplace kitambulisho. Kitambulisho changu kilikuwa kimepotea, kwa hiyo nimekuja tu niweze niweze kuhudumiwa ndiye niweze kupata kitambulisho. Maana yake nilikuwa nimekaa muda mrefu bila kitambulisho. Sasa niliposikia kuna huduma unaendelea mahali hapa wa kuhudumia wa Kenya. Sasa nikaona mimi ni mmoja wao wa kuhudumiwa, nikasema wacha nikuje nihudumiwe, ndio nikakuja mahali hapa. Na huduma wao kwa kweli wanahudumia watu vizuri. Yes. Na pengine umesema kwamba ulikaa muda mrefu bila kitambulisho baada ya kupoteza chako. Pengine ni nini ilikuzuia kuenda kwa ofisi zinazofaa kupata kitambulisho? Kitu ambacho kinizuia nilikuwa ujauzito, sasa nilikuwa na changamoto nyingi. Ndio niliweza kupata mtoto, sasa nikasema wacha akwe mkubwa ndio niweze kukitafuta. Sasa uzuri huduma ikakuja mapema ndio nikaweza kuja mahali hapa. Yes. Asante sana na mtoto aendelee kukua vizuri. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Tusikize mwingine hapa, uanze na majina na pengine ushapanga foleni, umehudumiwa na ni huduma gani unakuja kutafuta? Okay, kwa majina ninaitwa Joy Care. Mimi ni mzaliwa wa kaunti ya 006 lakini naishi Mombasa, na nashukuru sana kwa sababu mimi nilikuwa natafuta good conduct kwa muda mrefu, na nashukuru kwa sababu ya ushirikiano wa Huduma Center na Mombasa Cement kwa sababu wametupatia opportunity ya kukuja hapa Kibarani kuchukua hiyo good conduct. Yes. Na pengine ukilinganisha na vile watu wanahudumiwa hapa na pengine zile tatizo nyingi watu husema ya kwamba hawapati hizi huduma kwa urahisi, pengine unaona kama kuletwa kwa hizi huduma hapa kama suluhu ya kufanya wafanyikazi ama wananchi kupata hizi nafasi ya kupata hizi huduma? Huku ukikuja huku hata hakuna kusumbuka. Imagine nimekaa less than 15 minutes ushapata kila kitu. Yes, so hiyo ni maneno tu ya watu wanaongea tu sijui zinatakana of which is wrong. Yes. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Naam, ugo niguo tuthiete na mbere ke tuthikiririe murugamiriri wa Huduma Center thiini wa kaunti ya Mombasa hihi akorwo agituthathaurira hihi kuma mambiririe motungata maya kiumia kihituku kuona ati giki ni kiumia gia keri motungata maya marathie na mbere hihi ni andu igana marikitie gutangikirwo. Na asante sana kwa kubali kuongea nasi. Uanze na majina na pengine mlianza wiki iliyopita, hii ni wiki ya pili, pengine idadi ya watu imekuwa vipi na pengine haswa ni huduma zipi sana ambazo watu wanakuja kutafuta? Kwa majina ni Harrison Yogo, naibu wa manager katika kituo cha Huduma Center Mombasa. Tumekuja katika hii alfa ya huduma mashinani ambapo tumeungana na mfadhili wetu Mombasa Cement na ili tuweze kuleta huduma mashinani kwa wananchi. Hii huduma ilianza tarehe 13 na itaisha tarehe 29 huu mwezi. Na lengo letu kwamba ni tuweze kuhudumia wananchi takriban 15,000 ili waweze kupata hizi huduma katika hii maeneo. Tulipoanza wiki jana tuliweza kuhudumia wananchi takriban 3,200 na wiki hii tunatarajia angalau tuweze kuhudumia wananchi 5,000 ili waweze kufaidika. Baadhi ya zile huduma ambazo tumeleta hapa ni kitambulisho, mambo na birth certificate, vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya kusajili vifo, na mambo na KRA, mambo na NSSF, mambo na good conduct. Ndio zile baadhi ya zile service ambazo tunahitaji tumeleta hapa. Na zile services ambazo zinahitajika hapa sana ni aswa NSSF, good conduct, NHIF, birth certificate. Ndio zile na ID ni zile baadhi za vile stakabadhi ambazo wananchi wanatafuta sana na sana. Na kama vile mnasema huduma mashinani, tuko upande wa Changamwe. Pengine mkiendelea mbele mtakuwa pengine mnapeleka huduma kama hizi upande wa Likoni na pia upande wa Kisauni? Naam, hizo zote ziko katika plan na kwa wakati ufaao tutaweza kutangazia wananchi pale ambapo the next place ambazo tutapeleka hizi huduma mashinani.
Naam, asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Asante sana. Naam, mwiroreri wa Kameme TV ugo nigo maundu mahana mwena uyu wa Kibarani thiini wa kaunti ya Mombatha. Mwingi ugithie na mbere na kwamukira motungata kuma kuri aruti wira a Huduma Center thiini wa kaunti ya Mombatha. No igwa murugamiriri ucio agitariria kuga ati aingi aria maroka gwetha good conduct o domwe na birth certificate cia ciana ciao. Kuma kaunti ya Mombatha ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu, Njoki Mwaro kuriwe wiko studio. Thegio muno Ndegwa ni undu wa ripoti iyo, na mwiroreri mwende ripoti iyo ya kuma mwena wa Mombatha ni iratunengereria mweke wa guthumura rita ria mbere tugithie na mbere na Ndurumeni Matuura-ini. No ndugathie kuraya, ni ndiracokereria ndagika cia gutaririra tondu turi na andiki angi aingi tutaraneirie nao icigo itiganite cia bururi. Kameme TV. Oya mzito wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wetu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Nyambata nyeno ngombata Oiga jikoro kenongo die Mikere ungo kararie Mahoya mare makiambeleria Nigebarele angogo daira Kai wakwa ukanjigua Demogore Nada kame ya Jesu Uhavadi moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikaoni kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi Rauda ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Abiru chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwa biriria muthenya wa kiumia ginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko. Na rio muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaini.
mwari mwende ni ndacokereria niguo tuthie na mbere na maria matigarite na imwe kwa imwe tuthie ginyagia county-ini ya Uasin Gishu kuria turanyitana na mwandiki witũ Dan Kanwanga atutaririe ciĩgiĩ ũkũria wa makuno kuria kiama kia arĩmi a makuno county-ini ya Uasin Gishu marĩ gĩikaro-inĩ na thirikari ya county ĩyo kwarĩrĩria mĩtaratara ya ũrĩa mangĩhotithio gũkũria makuno maya na njĩra nene ũndũ ũrĩa ataaramu moigĩte waya gũkorwo ũkĩhotithia arĩmi gũkorwo magĩthondekera mbeca makĩria. Kwa ihinda rĩrĩ bũrũri wa Kenya ũkoragwo ũkĩgũra makuno kuma nja wa bũrũri tondũ marĩa makũragio gũkũ matingĩigana mahũthĩro marĩa makoragwo na mũingĩ wa bũrũri. Wanga angĩkorwo nĩ ũranjigua mwaro nĩ waku. Nwega muno njoroge ndi county ino ya Uasin Gishu kuria arimi a makuno makoretwo magithomithio horo kana fata wa kuhota kuiga makuno maya niguo mahote kumahe bia iria cikuhota kumahe kana kugacira maisha mao. Marauga makuno maya matikoretwo magikirio mukonde muno ni arimi thiini wa county ino ya Uasin Gishu kana Kenya ngima, na gugikorwo kwina thoko nene muno ya makuno thiini wa mabũrũri wa nanja. Uguo kuma na andu kuma kuria county ya Uasin Gishu hamwe na ataaramu aria mahandaga kana aria makonie maundu ma makuno. Ndi na daktari etagwo Kisiangani uria umwe wa ataaramu a makuno. Kwa hivyo daktari Kisiangani, uweze kutuambia siku ya leo, umeweza kutuambia kwamba kuna manufaa na soko ya uyoga. Ni manufaa gani ambao wa Kenya ama wapanzi wa uyoga watapata iwapo wataweza kupanda mmea huyu? Kwanza naitwa Paul Kisiangani na ningependa kusema kwamba siku ya leo tuko hapa Eldoret, Uasin Gishu County, ambapo tumekuwa tunajadiliana masuala ya upanzi wa uyoga. Na uyoga ni kilimo ambacho ni maalum sana, ambacho kimekuwa kikifanyika kwa miaka mingi, lakini hapa Kenya kilikuwa hakijaenda katika upeo wa juu. County ya Uasin Gishu kupitia kwa baraza la biashara, Kenya National Chamber of Commerce na county government ikiongozwa na governor wa Uasin Gishu wameonelea kwamba ni vizuri tuweze kufanya kilimo cha uyoga. Na hiki kilimo cha uyoga kina manufaa, maana uyoga ni chakula ambayo iko na madini mengi sana ambayo yanaweza kupunguza mambo ya utapiamlo, yani malnutrition, kwa maana uyoga uko na madini kama protini, iko na vitamini na madini mengine kama potassium, phosphorus, calcium. Haya madini yote yana manufaa kubwa sana katika maisha ya binadamu. Kwa hivyo pia kitu kingine ni kwamba kilimo cha uyoga hakihitaji shamba kubwa sana, unahitaji sehemu kidogo na mapato ni mengi. Ukiangalia bei ya uyoga, kilo moja ni inaweza kuuzika kwa shilingi 400 hadi 600. Ukilinganisha na mazao mengine kama mahindi ambayo kilo inaenda labda shilingi 50 ama 70, unaona ya kwamba kilimo cha uyoga kina mapato mengi. Kitu kingine pia ni kwamba kilimo cha uyoga hakihitaji shamba kubwa ili uweze kulima. Kwa hivyo ni kile kilimo ambacho kinaweza kutumika kwa vijana na kina mama. Wanaweza kufanya hiki kilimo na wanaweza kupata mapato na ajira kupitia kwa hiki kilimo. Na zaidi ya yote pia watu wengi hawajajua kwamba uyoga uko na manufaa mingi ya matibabu. Kuna aina mbalimbali za uyoga ambazo zinaweza kutibu magonjwa mbalimbali kama vile kisukari, msukumo wa damu, kansa ya matiti, ya tumbo na hata ya sehemu za uzazi za wanaume, na pia kansa za aina mbalimbali. Kwa hivyo ukitumia huu uyoga utapata ya kwamba utaweza kuzuia magonjwa mengi. Pia tukipata angalia tena uyoga uko na manufaa mengi ambayo yanaweza kusaidia watu kuishi maisha ambayo ni bora zaidi, kuzuia uchafuzi wa mazingira. Kwa maana wakati mwingi wakulima wakivuna mahindi wanachoma zile takataka,
ama ngano, wanachoma takataka. Lakini sasa hivi zile mabaki ya vyakula shambani inaweza kutumika kupanda uyoga, na hapo tuweze kuwa na mazao ambayo ni mazuri, and that will be environmental conservation, kulinda mazingira, na hiyo ni manufaa kwa jamii. Wacha reketote kwalia na minister ule urugamilire ule midheni wa county ya Singida. Karibu sana Kameme TV, uweze kutuambia kilimo cha uyoga unaona kinaweza kuwa manufaa katika wakazi wa Uasin Gishu. Tunajua Uasin Gishu sana sana tumezoea kilimo cha mahindi. Unaona kama wanaweza kukumbatia kilimo kama hiki? Asante sana. Jina langu ni Edward Sawe, mimi ni waziri wa kilimo hapa Uasin Gishu County. Kilimo ya uyoga itakuwa ni maana sana hapa Uasin Gishu County kwa sababu haichukui muda mrefu iwe tayari. Tukilinganisha na mimea kama vile ya mahindi na ngano ambayo inachukua mwaka moja, uyoga tumeambiwa kwamba kupitia kwa mafunzo kwamba inachukua miezi 2 at most iwe tayari. Alafu haihitaji nafasi kubwa kama mahindi ya ngano. Kwa hivyo hii ni mimea ambao itakuwa sawa kabisa kwa vijana na kina mama kwa sababu shida yao kubwa sana ni availability of land. Na pia haihitaji pesa mingi kwa value chain. Pesa ambayo inahitaji ni kidogo na faida iko kubwa. Kwa hivyo inaweza kupatia ajira kwa vijana wetu na kina mama, na pia itakuwa source of quality nutrition kwa wakaaji wa Uasin Gishu County. Tukiangalia upande wa soko, sisi kama county kwanza hatujajitolesha kwa upande wa uyoga. Kwa hivyo kuna soko kubwa sana hapo Uasin Gishu County. Shida yetu ni production. Na siku leo tumepata mafunzo ya kutosha, na naamini kwamba tutaenda kama team wizara yangu ya kilimo tutaenda kusalisha chakula na mimea ya uyoga ili wakaaji wa Uasin Gishu County wapate uyoga ambayo inafaa. Labda watu unaona kama wako na mafunzo ya kutosha kwa kulima huu wa uyoga? Mafunzo tunasema kwamba is a continuous process, na tuko na wenzetu kutoka Nairobi, Kenya National Chamber of Commerce ambao tutafanya kazi pamoja kwa upande wa mafunzo, na nahakika kwamba tukifanya namna hiyo tutapata kuhakikisha kwamba hii mimea tunasalisha kwa njia inayofaa. Kwa dakika kidogo tu tutaweza kutuambia wewe kama Chamber of Commerce itaweza kusaidiaje? Mwanzo Kenya National Chamber of Commerce ndio ilituma delegation kwenda masomo China through the chamber president, na wakati tumepata mafunzo I was the lead of the delegation. Masomo yenye tumepata ndio imetupatia changamoto kuja kufundisha watu wetu kuliko watu waende wapate masomo nje, and it does not trickle down. Sisi kama delegation hii tumesema chenye tumesoma lazima ifike kwa wananchi na wajue ni nini inafanya China inaendelea kwa uchumi na kwa kilimo kama ya uyoga peke yake. Uyoga peke yake inaweza sustain wa youth na wamama kwa kilimo rahisi kwa sababu you don't need any farm. Unataka tu sehemu kidogo 10 by 10 na unafanya kilimo chako, na kuna aina mingi ya uyoga ambayo itatusaidia na vijana watachimudu. Asante sana. Ni wakiigwira ucio ni urimi wa makuno urathi na mbere thini wa county ya Uasin Gishu. Uguo to nginya hande mbembe kana ukihande milio no thie na mbere na kilimo giki kia makuno. Die na maige kuma county no ya Uasin Gishu tiga ucokia studio. Thengio muno Ndegwa ni undu wa riboti iyo, na ni ngatho ni undu wa gugituthomithia icio ciĩgiĩ ũrĩmi wa makuno na baita yamo, na kumanagia mwena ũcio tukiranie nginyagia kaunti-inĩ ya Embu, na ni ati mandagĩtarĩ na manathi 48 kuma gĩkundi-inĩ kia Hope Nation kuma bũrũri-inĩ wa America nĩ manyitanĩire na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwa thirikari ya kaunti ya Embu kũheana motungata matiganĩte ma ũrigiti kwa ihinda rĩa thikũ 6. O mandagĩtarĩ nĩ megũkorwo makiheana motungata ma ũthĩnjani ũrigitani-inĩ ũyũ ũtarĩ marĩhi thibitarĩ-inĩ wa Embu level 5. Mwandĩki witũ Dennis Fudi niwe turacemania nake mwena ũcio nĩguo tũtarĩrie ici makĩria. Fudi akorwo nĩ ũranjigua, mwaro nĩ waku. Ngatho cia mwanya muno kuma studio kavindari gaka nĩ thĩinĩ wa thibitarĩ munene wa Embu nĩguo Embu level 5 kũrĩa mwenge wa Embu vamwe na kaunti rĩrĩcĩrĩtie kaunti ĩno mekinyĩtie ava nĩguo kwamũkĩra ũtungata wa ũrigitani ũtarĩ marĩhi ũrĩa ũratwarithio na mbere nĩ thirikari ya kaunti ya Embu vamwe na
vamwe na arigitani kuma ruvongere rwa I Hope na mbuge mutaratara yoka na muthondekani urambiririo muthe nginya muthenya tariki 24 na mirimu itiganite niko kureke thondekwa kuvitukira gutembari kuvitukira ngwataniro ya thirikari ya county vamwe na ruvongere rwa I Hope na kuguo kabindari gaka no kumbetikiria ngorangeraniria na waziri kana minister urero kamerete maundu megie urigitani wa county ya Embu nike Jamaa Runyenjes ningwenda tu utwarithie na njira ya kuve muno ni mirimu riko gakore kirigitwa kundu riko kwa mithenya mukoro mweba. Asante. Majina ni Jamal Runyenje, waziri wa afya Embu County. Leo tuko na furaha sana kwa sababu Her Excellency the Governor ameweza kulaunch ile mission ya medical camp na pia surgical camp. Tuko na madaktari kutoka the United States of America through partnership na I Hope mission. Wamekuja kutusaidia kwa sababu tulianza last week tarehe 14 ndio tulianza kufanya screening. The areas of interest wako nazo ni watu wale ambao wako na growth kwa upande wa mama, wana focus na fibroids and cervical cancer. Tuko na watu tofauti ambaye hawajiwezi na pia walikuwa wameandikiwa upasuaji na madaktari. So kwa sababu ya kukosa pesa hii wakati tuliweza kupartner na I Hope na wametusaidia na madaktari wao, wana partner na madaktari wetu. Pia wametusaidia na equipment ya kutumia kwa theater, wametusaidia na equipment ya madawa na ile dawa ya post operative and pre. So tuko na furaha siku ya leo. Na pia wanaangalia hata vijana wadogo wale ambaye labda walikuwa hawaja kukomaa vizuri, na wanaangalia basically most of the diseases, but wako na nia ya kufanya operations zile ambazo mtu anaweza kukaa kwa ward katikati ya siku 1 na siku 5. So kama ni operation ambaye itahitaji mgonjwa akae kwa ward zaidi ya siku 5 ama 6, wanafanya referral kwa sababu hawataki kwenda wawache wagonjwa ambao wamepasua wakiwa kwa ward. Wanataka kuhakikisha wale wagonjwa wako sawa na wameelekea nyumbani. Labda swali ni kuwa labda mtu akipata ya matibabu napewa madawa? Kwa kweli tumesema ile matibabu ni ya bure. Tumepata support pia kwa upande ya lab. So hata mtu akiandikiwa test itakuwa bure, na hata akiandikiwa dawa pia itakuwa bure, kwa sababu madawa za kupeana wamekuja nazo, na wamesema watatumia zile zitabaki ambazo hawataweza kupeana pia zitawachwa katika hii hospitali yetu ya level 5. Na nimesikia kwamba gavana akisema kwamba kuna ufadhili mweza kuupata wa milioni kadhaa. Labda tuelezeni milioni ngapi na labda huo ufadhili ni upi? Ile kitu ambaye wamefanya kutoka kwa customs ya United States of America, kuna ile mizigo ambaye walikuwa wamekuja nayo ambaye ni equipment ya theater. Kuna zile vitu ambazo vifaa madaktari wao wanatumia katika upasuaji, kuna zile pipes ambazo zinatumiwa na wagonjwa, kuna zile shindano, kuna zile fluids, kuna zile madawa ambazo zitatumiwa na wagonjwa wakishatoka kwa theater. Hizo zote wamekuja nazo, na kulingana na value ile ilifanywa kule Amerika, walifanya value ya $350,000. Tukipindua katika shilingi ya Kenya tunapata hesabu ya milioni 56. Na sisi kama county tulikuwa tunachangia kidogo katika tiketi 10 ya wale madaktari, wale 38 walilipiwa na I Hope. Na ndio sababu pia kwa upande wetu tumekuwa na wafadhili kama Safaricom, kama Absa, kama Family Bank, kama Tenri, ambayo wamekuja kutusaidia pia ndio tuweze kumit ile gap. Kwa kweli sisi kama Wizara ya Afya ya Embu County tuna hakika ile bajeti tuko naye haiwezi kututosha. Na hiyo ndio sababu tunakuja pamoja na wale partners watusaidie kuweza kubridge the gap between what is in our budget and we want to actualize for the people of Embu County. Kwa dakika kidogo tu sana, sekunde 30, labda mnalenga kufikia watu wangapi? Kwa kweli wakati tulikuwa tunaanza hii mission tulikuwa tunalenga kufikia watu 10,000, na wiki ya kwanza siku 5 tuliweza kufikia watu 1,300. Lakini kwa sababu leo ndio imekuwa launched, so tuna imani tutakuwa tunashughulikia watu katikati ya 1,500 ama 1,200 kwa siku.
Asante sana. Ucio ni waziri kana minister wa mundu megi wigitani wa county ya Embu na tugura na magana ma ekari na nauga andu aya maumite county ya Embu mamaka Matharaka nithia mamaka Meru mamaka maginya Kirinyaga na njira nguvi county iri rigiciriti Embu mokete kwa mukira utungata uyu urigitani uti na marevi na mbuge marauga ni mara mithenya ino 10 mithenya ino 6 ni magokora magitigirira ati ni makinyira andu makiria ma 10,000 kuvitukira urigitani wa maundu arikia kugweta kuma va thibitarĩ wa Embu River 5 niracokia Moroko studio ni Peter Dennis Fundi. Kũngĩ nakuo tũkĩingĩra kaunti-inĩ ya Laikipia na tuma kuonia atĩ aikari a itũũra rĩa Kĩamariga kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ matugunĩkĩte na ũtungata wa intaneti ũtarĩ marĩhi kuma kũrĩ kambuni kĩũmbe ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu. Nĩ tabarĩra ĩrarugũririo na itanya rĩa kũguna makĩria ma andũ 1,000 a ikĩro ngũrani arĩa nĩ hamwe na arutwo, arutani na mbeũ njĩthĩ. Igongona rĩrĩ rĩakinyĩtio nĩ atongoria kĩhĩria mwena ũcio magĩtongorio nĩ gavana wa Laikipia Joshua Irũngũ gatagatĩ-inĩ kage mwangi wa wĩra na ndeto makĩria. Thengio ndirakwamũkĩra wega ĩmwe kuma gũkũ mwena wa Kĩamariga gũkũ arĩ kaunti-inĩ ya Laikipia. Ũguo wagĩkorwo ũgĩtarĩria nĩ mani atĩ aikari a mwena ũyũ nĩ megũkorwo makĩgunĩka na ũtungata wa intaneti ũtarĩ marĩhi. Tabarĩra ĩrĩa yagĩkorwo ĩkĩrugũrio kwa ihinda rĩrĩ na nĩ ũndũ wa ndeto ĩyo tũgũkorwo tũkĩnyitana na arĩa magĩkorwo makĩrugũria hamwe na nĩ gavana wa kaunti ĩno ya Laikipia Joshua Irũngũ hamwe na atongoria angĩ thĩinĩ wa thirikari yake magĩkorwo makĩwitness atĩ mũbango ũyũ wakĩrugũrio nĩgetha ũkorwo ũgĩteithĩrĩria aikari a mwena ũyũ. Tũkorwo tũkĩnyitana na CEO wa mũbango ũyũ mũradi ũyũ wa internet akorwo agĩtũtarĩria maũndũ matiganĩte nĩ andũ igana megũkorwo matanyĩte gũkorwo makĩgunĩka na tabarĩra ĩno muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakũria matũra maũndũ-inĩ megiĩ internet. Karibu sana CEO, hapa ni Kameme TV. Alafu unaweza kutueleza kwa nini mkaweza kuchagua hapa Laikipia na labda ni watu wangapi mnanuia watakuwa wananufaika na huu mradi? Okay, so I'm called Jojo Denyo. I'm CEO of ATC Kenya. This kind of miradi, we do it all over across the country in Kenya. And the reason we do this is to bring ICT mashinani. Like now in Kiamariki here, in this Laikipia County, we want the locals to be able to access internet, to be able to see what's happening, not only in the rest of Kenya, but in the rest of the world. Through this miradi, the locals can access internet through the laptops. You can go, for instance, we have just checked with Governor Joshua. You can go to the website of Laikipia County. You'll be able to see jobs that are being advertised there. So meaning you can apply for jobs. If you want to be more educated on what other services your county is offering you, you could be able to access the website as well. Like if you go to agriculture department of the county, you'll be able to see what strategy do they have to support you as a member of this county. And then you can be able to interact with the county. But also, in addition to that, just leaving the county aside, you can be able to learn more from ICT. There are nowadays a lot of online courses, a lot of online university. So even if you are not able to go to TVET, wherever it is, if it is far from you, you can join, do online training, be able to actually get a certificate that is recognized by the government that can help you get a job. And you can also apply to go to other universities in the rest of the country or even outside of Kenya through this online platform. So we want to ask the community here to embrace this. Please use it well. It's not supposed just to be a show. I want that when I come after 3 months, we see many people have benefited from it. And we can actually get testimony from the community that through this, I've been able to go here, I've been able to get a job. I now have a certificate in my own name. Yeah. Thank you very much. We can talk with the governor. Governor, no twire andu nĩ ta andũ igana gũkũ ũrona megũkorwo makĩgunĩka na mũradi ta ũyũ, na hihi we ũkoretwo ũkĩrugũrĩtie mũradi ũyũ, waigua atĩ wĩ ta governor wa gũkũ? Wa mbere njuge ta governor wa Laikipia County nĩ gũcokeria bwana George, the CEO wa ATC Kenya, kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtwĩciria na gwĩciria andũ a Laikipia County na njĩra njega mũno,
ni tondu kurehe muradi ta uyu guku macinani ni uradamana na uria thirikari itu irenda orwa kurehe maendeleo kuria macinani na kwa twina ikeno kinene muno on behalf ya Laikipia County na ikari ya Laikipia County and particularly the young people ndia ucokuya kanyaga ucokeria ATC gatho nyingi muno ni tondu wa wira mwega nyende kuga gikeno kiredi na kemuthenya wa umuthi ni ati ukoretwo ri meciria maitu na meririria maitu muno na nigetha our young people makorwo ni marathondeka biashara na mawira ma gukorwo ati to nginya ndikwo handu kuria abici-ini no athondeke biashara ciake gutumira online business iria ngikorwo agitrade na kuona mabururi maria mangi ni indo iriko iredio na no tutumire online business kana on digital communication gukorwo ni turahota nginya kwendia products iria imwe ikorwo guku kia mariga igakorwo ni irathie nja ya bururi ni tondu tugukorwo tukiona thoko na njira iyo na koguo ningi makiria uguo ni tugutumira senteno na njira ya trainee tondu area no tutie na vocational training tiga okure Sarama na koguo ni turaniria na ATC na nigetha andu aria othe magukorwo meguku tondu thirikari nayo igu take over na yandike tutor aria marithomithagia our young people maundu ma ICT na technology na nigetha aria na mauko mari accredited koguo tutors aria tugukorwo tukiandika uko ni tare mauko mari kure gwa TVET kana vocational training kwa young people aria mauka guthomera courses cia ICT ni maga qualify ona maga subject okigeranio o tayo ngimako kure kwa TVET na kura kungi na kwa makorwo makiheo certificate iria mangitumira ona guthi gucaria mawira beside gukorwo ati ni mauko mathomete digital communication na undu mangika biashara ni kuri na benefit ingi magiteithika nacio gukorwo ni maqualified ni makuheo certificate undu mangikorwo magithi gucaria mawira na njira ingi na koguo ino ni tugukorwo tukime attach to one of our vocational training center kwa gukorwo iri na framework iria mangikorwo ni turahota kumonitor kuma guku na tukwandika andu aingi muno guku kwa ni try encourage our young people haria hothe mari reke itutumire senteno itu itie utwika ndikae gutwika ati no kindu gya kwirorerwo no andu aingi ni njui ni magutongera kuma ICT hub ino twathondeka muthenya wa umuthi na nigetha ni tugukorwo na tukienda gutwara kuria kungi kwa kwina andu makiria 1,000 turatagiti magukorwo magiteithika guku kuma center-ini ino itu na kwa no encourage young people tutikaikare kuria kwirorera reke ituke ni tondu ino ni free wifi network yothe ni free na koguo na training yothe gukorwo ri free muthenya wa umuthi ni ndamenya kuria Nyahuru ni kuri na Ajiri center na ni rateithiria andu aingi muno koguo ino ni gututeithiriria ko offroad andu aingi muno na makiria services taguo our CEO George auga ni ati tugukorwo tukigia na access ya uria government ireka services cia thirikari both the national government and the county government andu itu magukorwo makiona thirikari ni kira itubangiire gwika ibangite gwika atia ni mawira mariku maratangathwo ma national government na maria mangi tondu kaingi niria turakoraga tukiona mawira na njira ya o gatheti-ini no riu mokite guku macinani ati woka hawa kiriki ugwa hura batoni ni ukuona mawira maria mothe maratangathwo department nyingi ginya cia thirikari ginya cia county ona national government ona mawira ma borithi mawira ma KWS na maria mangi maria magukorwo magitangathwo ni turimona guku koguo ni ndurenda kumu encourage muke na ni njui ni mukugunika na center ino itu. Thank you makiria no agikeigua ndeto yo no nditareketie no tukorwo tukiare na MC erithiria andu aya tondu nyamu ino yatigwo guku gwaku ni mugukorwo mukira mira matana njira iria yagereire. Nyambe njokie ngatho hari kambuni iria tuhete muradi uyu na njuge DMC wa itura riri ni kindu gia bata muno kiareho itura riri tondu anake aingi ni meragwo guka kwa bara gwa mai makauga miradio ndira mahutia no ni muradio kuhuthirwo ni anake muno na ndaiguire president akiuga andu mathi tap tengere na ithuĩ Sarama ni twathondeka handu ha guka kuhutia computer na mundu athondeke mbeca tondu thaici ni kia mariga to the world. Asante sana. Thank you makiria no agikeigua ati tap get money ugo ni gukihana ni Kenya bejo kimoro kure mwana wa studio kuma gukia mariga thiini wa county ya Laikipia handu-ini ya Kameme TV jetago Francis Mwangi wa wira kure mwana wa studio. Thegio muno Francis Mwangi wa wira ni undu wa riboti iyo ni njuyo na mwiroreri ndungithura utungata tocio kinye kwanyu wa internet itari na marihi na ni kuga ati andu nimekuhota gukorwo magika maundu maria mangi mateithia ona guthoma maundu mangi mateithia kugera nenda cia kiru cio kinyaniria hatari ngarama o yothe. Na riboti iyo ni tugutiriha nayo Ndurumeni Matuura-ini miaraho ya umuthi ngatho cia mwanya ni undu wa unyitaniri waku no ndugathie kuraya kigera thaa 7 cia miaraho gukorwo haha nigo tunyitanire nawe thiini wa mohoro gitau tumenya ni mariku mangi manahiyo ciande njitagwo Njoroge wa Kimani.
TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Mwiroreri wa Kameme TV ino ni tabarira ya turumanire nie njitagwo Wangui wa Muiruri na muthenya wa muthe tucerete nginyagia kaunti-ini ya Laikipia mwena wa Nyahururu na turi mukawa-ini wa The Falls The Hippo Point uria ukuhaniriirie na kirurumo kia Nyahururu. Mwiroreri wa Kameme TV nie njitagwo Chef Rose ndenda tubundithie uhoro wa kuruga nyama ya ngurwe iri stew. Haha ndina minji, ndina karati, ndina ginger na garlic, ndina maguta, ndina nyama yenye ya ngurwe, ndina cumbi, ndina dania, hoho, nyanya na ndina gitunguru. Tukajia tutinagie nyama itu, tutinagie into cubes, tukirora kuria kwina maguta, tutikaruge maguta, twikire tuguta tunini, twe nyama itu, twikire tumitaganie pani-ini